Iyi ni radio ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Ibibazo by'i Burundi tubibona dute? Twagira nama ki abavandimwe bacu b'abarundi muri iki gihe? Ku cyumweru tariki ya 14 z'ukwa gatandatu 2015 mu gihe cy'urubuga rwa twese, radio ijwi rya rubanda yakoresheje ikiganiro mpaka isaba ababishaka bose kugira icyo bavuga ku bibazo bivugwa ubu mu gihugu cy'u Burundi, ku mpamvu zabiteye, ku migambi n'imyitwarire ya opposition na societe civile y'u Burundi, hamwe no ku bihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda cyangwa byampatse ibihugu byerekanye ishishikara ridasanzwe mu kwenyegeza akaduruvayo kaharangu. Iki ni igice cya gatatu cy'ibyavugiwe muri urwo rubuga rwa twese ku itariki ya 14 z'ukwa gatandatu. Madamu Kamugema Claire aratwibutsa uko mu mateka y'ibihugu byombi ibibazo by'amoko n'abaharanira ubutegetsi byagiye bisobekerana kuva kera. Urakoze, wavuze byinshi wenda bishobora kugibwaho impaka, bimwe abantu bakumvikanaho vuba, ibindi bishobora wenda gufata igihe kugira ngo abantu babigireho consensus, ariko ntacyo bitwaye. Hari benshi bategereje muri studio, ngo nge sinakora commentaire kuri ubu. Reka mpijambo Claire nawe agire icyo yatubwira kuri iki kibazo cy'i Burundi, ahereye no kuri ibi ngibi byavuzwe n'abamubanjirije. Yego Simeo, ibyavuzwe n'abambanjirije byo ntacyo nzongeraho kuko n'abantu baba bikurikiye. Ariko jewe ndagira ngo mvuge amateka inzi ku Burundi matoya, ariko ashobora kuba ari afite isano n'ibingibi biriho biba. Muri 60 muzi nyine ko mbere yaho u Rwanda, u Burundi na Kongo bari bakoronijwe n'ababirigi. Muri 60 rero bahagurutse bashaka guhindura uburyo bwo gutegeka ndetse no kuzagera kuri independence. Abanyarwanda bamaze kugera kuri Republika baravuze bati ntabwo tutafatanya n'abavandimwe bacu b'abarundi ngo nabo bahindure ubutegetsi. Ariko icyo gihe abarundi, ndanakoresha n'ijambo ry'abahutu, bari bajijutse, barahakanye, bavuga ko ikibazo cy'u Burundi ikibazo cy'amoko y'u Burundi kitameze nk'ikibazo cy'amoko y'abanyarwanda. Bati mwebwe abanyarwanda murashyamirana, naho twebwe buri wese afite umwanya we, donc ni mubivemo. Ubwo rero nibwo bakomezanyije n'ubwami, bigeraho niba ntibeshya baza kwikorera coup d'etat, nibwo bageze muri Republika nabo. Nyuma yaho rero nibwo ikibazo cyaje gukara muri 72, aho abahutu b'i Burundi bose batarukiye mu Rwanda bahunga, bavuga bati batumaze. Ubwo ndetse ndibuka ko n'abarundi bamwe bari mu Rwanda bari baraje bahunga, bamwe bavaga mu mashuri bagatinya nko gutaha kuko nyine ibyo by'amoko byari byaratutunze. Basubiye i Burundi kujya gufasha bene wabo ngo barebe ko batashira, nabo batikiriramo. Aho nari imbazi. Nyuma yaho rero muribuka muri 93 nabwo Ndadaye yamaze gutorwa, abarundi bari baratashye bavuga bati tugiye kugira amahoro, nibwo bongeye baragaruka. Aho ngabo harabo twari tuziranye, ndetse haranatubwiye bati mucumbikire abarundi. Noneho bijya rero muri ya rwaserera yose muzi nyine y'abarundi, baza kugera igihe nyine bashaka Mandela arabageza kuri yari amasezerano. Umuntu akavuga ati koko ikibazo cy'amoko y'u Burundi kigiye kuzajya mu buryo abarundi bagira amahoro. Nuko ubwo rero ugasanga ntabwo bigenda ngo bijye mu murongo. Je nkaba
mvuga ko amoko y'u Burundi afite ikibazo nk'icy'amoko y'u Rwanda, kuko hari abantu bamwe bavuga bati tuzabaho tubategeka, tutabategeka tuzabica. Ndahera aho muri 72 nkagera muri 93, nkavuga nti abantu bahungaga bavuga bati turicwa, kandi ntabwo ari ibintu byabaye mu Kinkunyuri, ni ibintu byagaragaye aho. Rero ejo bundi ho akandi icyo navuga jewe nuko muri iki gihe nyuma nk'iminsi 3 nyuma ya yakudeta bavugaga, umuntu uri Burundi tuziranye twaravuganye aratubwira ati twebwe buri munsi tujya ku kazi, kandi atuye Bujumbura. Bikaba rero byarerekanaga ibyo ngibyo bavuze abambanjirije, yuko imyigaragambyo n'ibyo batwereka ku maradi, kuri televiziyo, n'ibyo bavuga ku maradiyo, kuko ari ibintu monte wenda bifite icyo bishaka bashaka kizavamo. Ariko i Burundi ho uwo yarabitwibwire, kandi n'umuntu ujijutse, umuntu ujya ku kazi buri munsi. Ntabwo wavuga ngo i Bujumbura imyigaragambyo yateye umutekano muke, kandi ngo abantu bakwibwiriye ko bajya ku kazi ka buri munsi. Ubwo rero ni ibyo byonyine, ni ibyo nari mfite mvugaho, yuko abahutu b'i Burundi bishwe muri 72, bishwe muri 93. Ejo bundi nabwo hagize ngo barashaka gukomeza gutegeka kuko Nkurunziza ari umuhutu, babandi nabo bavuga bati ntabwo tuzabaho tutabategeka. Barongera rero bashaka ibindi bintu baba bapanze. Ubwo jewe niko mbibona bya giturage, ko jewe ndi rubanda uvugira kuri radio, nta yindi titre yindi mafite, ariko rubanda nitwe dushirira muri ibyo bintu, nitwe tugerwaho n'ibyo bintu, tukabibonesha amaso n'ubwenge bwa rubanda. Ariko abakora komandira bafite amashyaka ubwo baraza gukomeza kuvuga. Akaba ari nayo mpamvu mvuga ntishobora no kuza gukomeza kubakurikirira ku murongo wa radio. Ijambo ryanjye ndaribahaye nyine kuri uyu mugoroba, ntacyo ndi bwongereho. Murakoze cyane. Urakoze. Uwo yari Madame Mukamugema Claire watugezagaho ibitekerezo bye ku bibazo abarundi bahanganye nabyo. Aha niho turangirije igice cya gatatu cy'ibyavugiye mu rubuga rwa Twese rwo ku cyumweru tariki ya 14 z'ukwa gatandatu 2015, rwibanza ahanini ku bibazo bivugwa ubu mu gihugu cy'u Burundi, ku mpamvu zabiteye, ku migambi n'imyitwarire ya opposition na société civile y'u Burundi, hamwe no ku bihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda cyangwa byampatse ibihugu byerekanye ishishikara ridasanzwe mu kwenyegeza akaduruvayo kaharangu. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.